S Maurom, petogodišnjim dječakom iz Sušačke Drage, upoznali smo vas prošli tjedan. On boluje od rijetke bolesti koja onemogućuje okoštavanje slomljene kosti. Nogu mu mogu spasiti liječnici u Beču, no operacija i troškovi liječenja stoje oko 30.000 eura. Njegovi roditelji Ines i Kristijan u nemogućnosti da sami prikupe potreban novac obratili su se javnosti. Njihov apel nije ostao bez odjeka. U petak su održana 2 humanitarna koncerta čiji je prihod namijenjen za liječenje Maura. Još uvijek nije sakupljen sav potreban novac, no pogledajte kako je bilo u petak u Rijeci i Fužinama, gdje su se ljudi dobre volje ujedinili zbog Maura. Koncert u stereo organizirali su razredni kolege mame Ines. F razred iz srednje škole ponovno se okupio zbog plemenitog cilja. Organizaciju koncerta vodile su Ana, Ivana, Mirta i Marina. Inače, mi smo valjda tako neka super generacija i super smo se svi slagali za vrijeme tih školskih dana i ostali smo u relativno dobrim kontaktima i kad su one to čule, kad su rekle, normalno, to su bile i suze i radosnice i tuge i svega, ali pozitiva, fenomenalno. Na koncertu u stereo dvorani nastupili su Marko Tolja, Šajeta, Tina Vukov, grupe Eni, Fortunal, Venus i Damir Halilić Hal. Ja sam u početku mislila da će biti puno teže, znate, nalazite se u situaciji, ajme kako sad to, nikad se nismo našli, kako ćemo to, ćemo mi preko neke udruge ili ćemo mi to ovako spontano, ali na kraju je sve jedno vuklo drugo, znači to je krenulo, par razgovora preko telefona i stvarno velika zahvala ljudima koji su ovdje sudjelovali u organizaciji, koji su nam izašli u susret, jer oni su nam zapravo dali tu nadu i poticaj da mi to možemo, da to može se ostvariti kao nekakva ideja. Izvođači isto, mislim, stvarno niko nije izreagirao u smislu da ne može, da ne bi sudjelovali, da taj jedino eventualno ako bi neko možda taj datum imao nekakvu obavezu, ali svi su pristali iz prve i stvarno velikodušno podržali ovu akciju. Ja se uvijek nekako rado odazivam na ovakve akcije, pogotovo na ovu, zato jer su me zvale kolegice iz gimnazije. Naime, ja sam išao u B razred, a majka ovog djeteta i njene kolegice su išli u F, tako da smo bili generacija samo paralelka u Sušačkoj gimnaziji. I evo, čim sam čuo da treba pomoć, sam se rado odazvao jer se uvijek odazivam. Zvali su nas profesorice koje rade s Maurovom mamom i onda smo se mi rado odazvali. Ja moram priznati da sam jako vesel večeras zato što je tu i band sa mnom. Oni su isto rekli ajmo. Ja sam rado došao jer je ovo jedna operacija koja nije onako medijski atraktivna, pa je za nju teže prikupiti, tako da obično se javnost senzibilizira kad je jako malo dijete ili kad je u pitanju života i smrti, a ovo je isto važna stvar i velika stvar, ali možda javnost se tu teže je senzibilizirati javnost za tako nešto. Tako da evo, sretni smo što smo tu i svirat ćemo punom parom jer smo u punom sastavu. Neću se baciti u publiku, obećajem, dođite. Iskreno reći, euforija vlada. Mislim, ovo je, opet što ponavljam, uzastopno za nas novitet, ali dobrota ljudi i ovo sve što se događa oko nas je fantastično. Kroz stereo dvoranu te večeri prošlo oko 300 ljudi, skupljeno je ukupno 12.000 kuna. Svi koji su došli imali su samo jedan cilj, pomoći Mauru. Preko prijateljice sam se odazvao tako, to je lijepa gesta, znači trebali bi svi tako nešto napraviti, mada mislim da bi trebala država više reagirati za takve slučajeve, tako da više bi se oni trebali odazvati nego obični građani, pošto danas svaki praktički drugi građanin ne radi, znači nemaju praktički za hranu, a evo vidite, dosta ljudi se ipak odazvao na takvu lijepu manifestaciju. Napravili ajmo reći što smo se mi bojali da neće, ali ipak je. Ljudi su nam puno davali savjeta, puno su nam davali potpore. Mislim, je situacija u Hrvatskoj svakako kakva je, ljudi nemaju, ali od srca davaju koliko mogu. Iste večeri u isto vrijeme u Fužinama u hotelu Bitoraj za Maura pjevalo se i sviralo, a održana je aukcija umjetničkih radova Art kluba Gorski Kotar. Sve to organizirala udruga Pjesnici bez granica iz Liča, predvođena Damirom Marasom. Mi se uopće ne poznajemo, naš kontakt je bio Mauro Staraj.
kojeg također nismo poznavali. On nam se javio, njega se jako dojmilo jer je njegov imenjak bolestan i tako je stupio naš kontakt i on je organizirao Damira Marasa, on se odazvao, inače radi puno humanitarnih akcija i rekao je da se nešto mora napraviti i evo, ispalo je tako da je danas 1.3. i u Fužinama. U Fužinama u petak sakupljeno je oko 9.000 kuna. Bilo je predivno i može biti žao svima koji nisu bili. Prostor je bio toliko ispunjen toplinom i ljubavlju i dobrim vibracijama. Dobro smo se zabavili, na kraju su došli i mali Mauro i njegovi roditelji, tako da smo svi zajedno na kraju i profeštali i zabavili se. Ovim putem bi zaista zahvalio svima koji su bili tamo i od izvođača, znači Alen Polić, Dule Jeličić, Antonio Krištofić, ne znam nija koji sve nisu bili, od Nevena Mrzlečkog, Nenada Petkovića, Marini, Goranka Tuhtan, Goranska TV koja nam je dala medijsku podršku čiji bi se džinglovi trebali vrtiti sada ovih dana. Znači svi koji žele znati i vidjeti kako je bilo moći će to vidjeti preko YouTube-a, biti će objavljeno gore, tako da zaista evo bilo je iznad svih očekivanja. Trenutno je sakupljena polovica potrebnog iznosa, a obitelj Barak zahvalna je za svaku prikupljenu kunu. Ja stalno naglašavam da nažalost bez financija se ne može ta operacija izvesti, ali da mi je puno važnije i ono što će nama za cijeli život ostati, to je ta pozitivna energija i svi ovi dragi ljudi, dobri ljudi. I nismo ni očekivali da će doći da će nam se ljudi sad obraćati, da će biti toliko ljudi koji nam žele osobno prići i reći neku lijepu riječ. I na kraju ne zaboravimo da potreban novac još nije sakupljen. Broj žiroračuna ispisan je na ekranu kao i kontakt telefon. Pomozite Mauru da ponovno hoda, ako možete i koliko možete.